Abusuafo ene adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHSO breaking news ene de ababeto yapno so na de beso mahwefo ene etifo ene de ye yankasa ye papa Ebenezer Adakwa Yadom a oda Ebenezer Miracle Church Center ano ene de wode ensembi ababa betu edwa me nyina ye recordings bi ana say audio bi a wote edi free Reverend Owusu Bempah akache achese ne nkwada esi enkonya womo esopa no womo etwa ede ebo ne se womo ewo ni videos womo ewo enioma echele se wono wone ema da pool mu wone ema eko hotel eno nkro ne ba womo videos a wo fa ma ne ho nkro ne banyina womo de bebetu edwa na no ena ye papa yi ne bo afu den a wose da bi wono de ya kan ho asem aka ne ho asem nanso so asem we de wo man ne enkonkoda da biara eda court pa de wo de ebekobi na abusuafo mo be kai a nche ye biam na abaya bi ba bonti a wo de betu edwa sem nsem wo kan ede fa Ebenezer Adakwa Yadom aduro na nim ne se Opambour prophet 1 ho no enye no kre na ye ne boyfriend a wone ne tie ne hye no ma ne yes a enioma we nyina enti wo hu ne se enioma bebrebe wo ho ma ye bopa ene menkrofo no hu nkroniba enti wono pa de sei die enioma bia ye beka de afa no hu wo se nipa no onya ti free wano a wode wo ekokot ne no ena wo kan wie ye se wode Reverend Owusu Bempah ne junior pastors a wo ma sina asem asini hu nkonya aka ne ho nsem no wode wo mbekokot no wo wie na wo sade etu edwasem enome pa enome de wo ebi ebekọ wo mo eso na esanse dodo na afa ne nsem watera na so sei die wa mini enome bia ni wonu ma wo beka na no atoma na so obeye enhwehan wo ho ama enkrofo ede na sekan edwa na nka na wutie Reverend Owusu Bempah ni junior pastors ne nsem ni bia wotimo se womo aye fed up with na wo se ane na medome ade eche na medumi we ade eche na medumi we na no na womo chemu se wadome Reverend Owusu Bempah enkosi yaga na ebie mu susu no wodome honorable Kennedy Japan eno susu still na omuhu bia na susu no me no dane da wono a na eba ne so na susu akwa ye papa die won tufo na se won te die se odogo bi enu abe wo sa ne nduabo a wo bo no ho ama se die wo se echo papa ena junior pastors no won mo ede beba be pie mo wo na kache ede apa no acho na ebusuafo ye free ho no na ye bo ede era ye ankasa ye papa Reverend Owusu Bempah won ankasa na kachi ebiem na we de ye papa na mu ene ne de waba bonte wodi nsem bi abetu edwa ebusuafo mo be kai a ni junior pastor pa na nanka ene ye nuabe ma ye papa ya de nyina Emmanuel Bedu Kobi na eno na chese ntawantawa bi ba wo mo ntama ye hu sese ya so wo mo enka ebiem na nchiremu dodo na aba ebinom nsiane ye prophet man Bedu Kobi na so ye den ya wan fa ye papa kwan so na nu nti no ama papa no ayi nani ede afri wo na ebinom nso hu ne sem ntawantawa bi wo mo ntama fa adwuma ho hyehyɛ ye na enoma ho anu nti na ama eba no atwe no ho na de Reverend Owusu Bempah wono ankasa emu ababonten edi nchemu abatu edwa na no na wo kyiremu a wode etu edwa ese wono apart from Bible ene nyametumi won fa bibia enye adwuma biem Bible ene nyametumi nyame ahoden ene wono wodi edi ni dwuma na Emmanuel Bedu Kobi wo fa no te se ne ba ana chese wo cheche na Emmanuel Bedu Kobi so efa no ete se wono so ne spiritual father na wo cheche no Bible cheche ni nyame asem no nkro ne ba chese wo ma ne hu se tumi bia ni wono mebetimi aboa no woni dwuma dia wo bedie se nyame sofo se nyame enko a etumi nanso denti a ama enedayi womo emienu womo ente anase womo mienu no womo timi ndi insawoso se de esene fata na ne birthday mpo no prophet man Bedu Kobi entimi ama mewehye no happy birthday anase wan ba ne na ase nyina se wo hu emra man Bedu Kobi ema ne ekokọ popular fetish priest bi ewo no ma chese woni no ekokodi insawoso wonu de wo se wonim adekode potia so ewo womo ehonum ede nanso so eno ene botaye nti a ema wo no Reverend Owusu Bempah wo twen ne ho ede efri ne ba no enche na moma ye nti se de ode ne nsem no etu edwa
Bedu Kobi went to pay a visit to a popular fetish priest. So to what he went there to do there, I don't want to say it here, but that was the reason why I gave him space, forgetting the power of God and putting his trust in a fetish priest. We enen some more di etudwa say eye wo gya nyame tete ya wo no ede ma no eto nchen na wo fro say eye tumi papa bi e wo honom ana say eye humum bi wo honom a ede nchen nyame tumi enu nti wo ko eye bosomba na konfo wa na Mallam hodun sini hono enu nti ene ma wo ne eye ne banom eye ntawa tawa aba wo mo entema na say ye a quite limitation na say ye beka ne say ye wo mo obia o ne limit obi ntimi enko obi enche ni nyina ye bania ne ba no emane edi free nyame akwan mu a wokoko pie mu ewo ye adunsifo na akonfo na Mallam ho enu nti na ama enedei woni no entimi dinsa wo so esan so no onim sa Bible ema ye tia se esum wo we ene ehan eni ye twaka abusuafo breaking news ya ha ene brebe mai kwan ama ye di asie ensan ni nyina no ye ni edi eche se de eye reverend and as a prophet one Ebenezer Dakoya de wodi ato just ye papa reverend Owusu Bempah junior pastors no obesi wo mo enam wo mo ensem bia wo mo e kan videos bi wo mo so de ba beto abonten a enu ti wo de wo mo se wo mo mfa ba no mo de ban so a ono de court de wo de ebe ko ne no men so de empa wo mo eso edam den na wo betimi aka ede afa ho se ye papa prophet one obi na no ekasa ensem we up till now se da ne da obi na no wo bedum obi na no obi yeso obi na no ase ni se ne kwan so ano se nyame nipa ensem bi sei etimi free wonom etimi ede eba na wo hwe ye papa reverend Owusu Bempah no so ene dem ensem a wabeka ede afa ne ba Emmanuel Bedu Kobi ho a wo chemu se de course so ewo Emmanuel Bedu Kobi ene fetish priest ne entem de nya de so bebie so nanso no na ama wo mo ntamate ka wo beka no abonti no na hia ene hia se wo ka anase na nka ehu ehia because asem no akọ da fa wadwenche eba ewo toma GH comment section betimi so follow ye we IG page atoma GH_midin e de ekria sikapa da sene ye be channel share. Me dey Isaac Odwampo obetumi afem the great tempo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much GH mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.